bafethu namhlanje sila eThekwini kwiNdishi Maskandi Festival ngiliphathele umnikazi wayo uMaskandi wathi ndibandubana uthosele cancel baba suka madoda indiwamandumane nodumehleze into abafana udubeka baduba babe sesingathi masekhaya bathi indishi Maskandi Festival okuyifestival la kudlalwa khona kudlalwa nje ngendishi nje kalula kanjani nje cabanga ngo5 wami ngithi uSipho Sethu akayeke ukuthi angi-interviewe manje uma ngabe no5.50 ngizoqhubeka yabo into kanjalo umdlalo nje kanjalo ngiyanibingelela kakhulu kuze mina qhamuka kwamnyakalo no10 athi Sipho Sethu siqhubela phambili u-interview babuthwasele kunjalo nje njoba kuthiwa nje indishi Maskandi Festival sithatha umdlalo wendishi lo obuwenziwa zinsizwa endaweni zomsizwa sizoyenza manje ibe yifestival njengamanje niyazela bafethu so ngene babuthwasa kunomuntu okubukela njengamanje la mhlambe besicela nje ngiyazithoba kwena baba wami bengisacela ukuthi nje umchazele ukuthi umnikeze i-full understanding ukuthi kwenzakalani la namhlanje eThekwini kumhla ka7 namhlanje kumhla 7 iKids Before Nthosele Khansela Maskandi Indishi Maskandi Festival okumcimbi lo ozohleze ukhona njalo ngoSeptember esontweni lokuqala kuSeptember uzohleze ukhona lo mcimbi ngenhloso yokuthi siyadlala nje siyayidlalela sishaya umculo siyancokola lonto yenzani yenza ukuthi kube nobumbano phakathi kwabaculi kanjalo nabathandi bawo umculo nokuthi abathandi bomculo baveze isupport yabo direct kumuntu osuke ebaculela njengoba beqondene nami mina ngiyithosele Khansela ngumculi uKids Before eyobani eyoMC kodwa le nto siyisebenzisa kahle hayi ngodlame ngoba akushiyo ukuthi yabona nje uma ngabe ungena lapha uma ngizuthi uyabhora ngithi ngemali yami phuma yayibona leyo iphuma ngemali yami so lokho umuntu othe awubhori akasho ngemali yakhe yabo ilowo mdlalo nje yabo babuthosele Khansela lo mcimbi lo uma ngiwubheka uMC neartist which means kune-diversity phakathi lapha yabo kuyasetshenziswana babuthasela kunjalo nje ukhumbuleke ukuthi lo MC lo owangala enhla owasothukela mina ngowangala eMkhomazi lapha ubumbano kusho ukuthi ngamanye amazwi yabo kusho ukuthi uthukela ubambisene nomkhomazi ngeke sithi vessels ngoba asiphudelani la siyancokola la sibambisene impela kunjalo bafethu njengoba beseshilo ukuthi babuthosele Khansela lo umcimbi ozohlela iminyaka yonke njalo maqala uSeptember nakhona siyamema futhi igwili ukuthi azize zizodlala nathi ama-sponsors bafethu ngiyacela ubaba wami-ke lo mina ngifikela kuyenaka lo muntu lo ubaba wami bafethu babuthosele Khansela ma-hit maker kunjalo kumanje ngiyapheka kumanje kuyavutha ayavuthwa manje ngiza nama-hit mina ngikulindele baba showcase futhi agage esashilako ndubandubela ukuthi ewe uyapheka bafethu umephuma umsebenzi futhi sithi ewe isupport babuthosele Khansela siyabonga kakhulu baba kakhulu ukuba nje uhlelele umcimbi omuhle kangaka siyabonga kakhulu but ngiphatheke kabi ukuthi awuculanga uyabona kwenzayo baba kwenzayo khululeka ngiyobe sengisho besikhathi ngamanye sengiyese ngisho siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu